Assalamu alaikum, hurmatlı Qadamjay bağbanları. Qandaysızlar? Tutqan orucunuzlar qabul bolsun. Allah'ım qabul qilgan bolsun. Mınau boyka alma koçötü. 2 yıl aldığın ekkemin. Bul mınday tika öse turgan sort eken. Bunu endi жақсы bilesizler bağbanlar. Anam bunu men mınday qılıp qayırdım. Figuraga ушундайда тез чыгабы деп. Бирок ойлонутам. Көчөттү кыйнап койбодум бу. Баягы заставить этип эле кайрып койгондой болду. Ушуга кандай кеңеш бересиздер? Ким ушундай кылып мөмөсүн алып атат? Же кийин түшүмдүүлүгү жакшы болбой калабы? Жөн эле обрезка кылган жакшыбы? Şuğa kеңешиңиздерди берсеңиздер, тугандар. Мынакей. Мындай болуп өсүп калган да буларчы.